Halo teman-teman, selamat hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023. Sekarang kita mau keluar ya. Oke, ikutin terus channel kita di Jejak Dariku. Oke. Gimana? Oke guys. Kita udah nyampe di XO Sushi Dimsum. Yes. किस्मतों का लिखा मोड़ दूं बदले में तेरे जो खुदा खुद भी दे जन्नते सच कहो छोड़ दूं तुमसे ज्यादा मैं न जानूं तुमसे खुद को मैं पहचानूं तुमको बस मैं अपना मानूं माहिया तुमसे ज्यादा मैं न जानूं तुमसे खुद को मैं पहचानूं तुमको बस मैं अपना मानूं माहिया तेरे अलावा कोई भी ख्वाहिश नहीं Sekarang kita di XO Sushi Dimsum ya. Nah ini ada enoki, ayam dan udang. Di sini ada lagi yang namanya ikan isi keju. Dan ini ada crab. Ini apa ya? Cikuah. Ini cikuah. Ini ada jamu. Nanti cara makannya kita masukin semuanya ke dalam kuahnya. Ini kuah tom yum ya. Ya, cara makan di XO Sushi Dimsum itu untuk yang varian suki, jadi kita pilihnya di sana, di sana. Seperti ini terserah mau pilih apa. Jadi beda warna, beda harga ya. Nah nanti dimasak di sini. Ayo yang mulai masak. Pertama kita masukin cabai dan bawang. Pesan apa? Oke, kita masukin juga menu-menu yang udah kita pilih tadi. Lalu kita tunggu sampai mendidih. Setelah itu bisa kita makan. Tadi kita juga udah pesen menu tambahan lainnya. Ya, ini pangsit goreng. Ini yang menu yang digoreng, bisa minta digoreng, bisa juga langsung dimasukkan ke situ makannya. Tadi ada mesen ayam 2 rasa tapi belum kesorot. रखना दिल की संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना अंधेरा तेरा मैंने ले लिया मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया रे कबीरा मान जा रे फकीर तुझको पुकारे तेरी परछाइयां रे कबीरा मान जा रे फकीरा यूं न जा कैसा तू है निर्मोह है कैसा परछाइयां महफिल में तेरे हम न रहे जो गम तो नहीं है गम तो नहीं है. Halo teman-teman, sekarang kita selesai makan nih. Oke, sudah kenyang banget. Oke, kita pulang ya, dadah.